I pozdrav ljudi, Johnny ovdje. U današnjem klipu pričat ćemo o jednoj vrlo tužnoj temi, a to je kraj Seven Deadly Sinsa. Bule mi je poslao video jednog stranog youtubera koji upravo pričao na ovu temu. Osnivač Seven Deadly Sinsa je odlučio da se manga završi, iako je priča dalje u toku. I ne izgleda kao da je skoro trebalo da bude gotova. Manga je trenutno stigla do 276. chaptera. Radnja se naglo preokrenula i taman je krenulo da bude zanimljivo. I ovim gestom kreatora Seven Deadly Sinsa se bukvalno popišao na sve čitaoce mange Seven Deadly Sinsa. Čak sam krenuo da čitam iz početka i došao do 216. chaptera, a posle ovoga ne vjerujem da ću nastaviti sa čitanjem jer je bukvalno gubljenje vremena. Imat ćete screenshot, ono što je kreator rekao na sve ovo. Kako on kaže, ovo je već planirao godinu dana, ali ta rečenica je za razmišljanje i napravit ću poseban video oko onoga što je rekao i neku moju teoriju za sve ovo. Ono što vas vjerovatno više zanima je to šta će biti sa trećom sezonom, kad će izaći i da li će uopšte izaći. Nažalost, kako stvari stoje, ona neće izaći za sad, jer kraja nema, manga je stala, ali opet ima nade i za ovo, jer vremenski period između kraja prve i početka druge sezone je 3 godine, tako da ima male šanse da se nešto smisli. Kreator je odustao od Seven Deadly Sinsa jer planira uskoro da snimi anime o bejsbolu, što apsolutno nema smisla. Odustati od nečega što donosi ogromne prihode. Za one koji ne znaju, manga prve sezone je prodata u preko 10 miliona primjeraka i ušao na listu najboljih battle shonena te godine, a naredni delovi mange su još popularniji. Tako da, zašto bi iko normalno odustao od nečeg takvog zbog bejsbol animea koji sigurno neće biti popularan kao Seven Deadly Sinsa. Tako da ima puno rupa što se tiče ovog takozvanog kraja Seven Deadly Sinsa. Ono što možemo sigurno da kažemo je da je došao kraj Seven Deadly Sinsa, ali ključna reč je za sad. Znam da su mnogi razočarani ovim kao i ja, a nažalost to je tako. Uskoro izlazi i moje mišljenje oko ovoga i neka moja teorija koja bi mogla da vam da mali tračak nade da će nekad da se nastavi manga i da krene emitovanje treće sezone. I to je bilo to od ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!